Bacısıyla başı bulamazım. İkinci bölük. Soyalarını. Sevmez dep geliştin ısındağın. Üzüngü kayırıp geldi deydi. Suriye'nin tecrübe bir batın bolar. Hemen hayırlı koylar. Hayda. Çok derin çok. Oldu kemeğine. Oldu. Kurabama kemek. Kayradan taşta birişip turpoktu. Biz ikinci bölümümüzde olan tavız. Like basıp bölüşkönçe görüңüzдөр урматтуу көрүүчүлөр. Hazır tamam biraz dursun dedi. Мынакей улак кызып атат туугандар. Мынакей торпокко болгон жыйын атылгандар. Ortada kim turат? İsmet Balbon, Cali Balbon. Жиын кызып атат туугандар. Жиын кызыды эми аттарды айлантырып башталды мына. Ушул жыйындан кайсы балбан алып чыгат экен эми чогуу көрөбүз туугандар. Кайнаган жери дейсиздерби? Жыйындын ортосу туугандар. Hazır yerden yazmış. Aylarda mı? Bildiğin aksakalı ispat lan. Мына топтун ортосу туугандар. Тегеренип калышты. Ким? Сабыт Балбон, Ахмат Балбон, Жали Балбон, Исмат Балбон, Байбото Балбон ортодо жүргөндөрдү көрсөт. Айтып кетели, бошко бар. Sekirgen kimnin atı? Altın palvan salıp kaldı.
ушунча эл көп болуп турат ушул топко. Мына кимди көрүп турам? Жоодар Балбон турат мында. Мына топ сүрүлдү, мына көтөрүлдү жерден туугандар. Мына кайсы балбонна бара жатат, чогуу көрөбүз туугандар. Düşünbey. Ушул жыйындан кайсы балбон алып чыкты? Айдеркенчилер, Көрөбүз. айдеркенчилер. Болду эмал, палван. Кем, мунак өзү болду. Айдеркенин палвандарына келиптир туугандар. Болду. Бак. Раушан палваны да келиптир. Палвандын баласы Раушан палван жеткизди. Новозга атаңга рахмат Раушан палван. Атай. Кайтышы кайрат Новозга алып бергиле. Урматтуу көрүүчүлөр, биз чыгарылышыбызды улантабыз. Мына Аламан Улак кызыды. Бүгүнкү Аламан Улакты Кадамжай коому Актурпак айыл өкмөтү өтө жогорку деңгээлде мындай боз үйлөрдү тигип, жогорку деңгээлде уюштуруптур. Өзүңүздөр күбө болуп көрүп жатасыздар. Улакка таза калыстардагы таза чечимдер чыгарып, таза алып келген палвандар сорундарды алышууда туугандар. Бул жака жазып коюштур тоого. Балбандарга майрамдык маанай каалайбыз деп. Аксакалдар салам берип атат меге. Жали палвон. Опаттык. Токтоп туруп, сени кашырасыз. Шашпайтын. Калган аблакат болбой барака барып тургула. Барака барып тургула. Рахмат. Жали палван, келиң. Нукат. Кайрага чайлы. Жали балбон. Bayga kullanmasın bayga. Fayda aytın versin. Fayda verin. Gelip alın üstüne istediğinizde şunda gelin. Tay. Bakın. Tay da aldı. Amin. Artık bilmeyelim kime geldi. Hacı kendini atmaya teşekkür. Atasıya rahmat. Saygesini alıp gitti Celil Palmaz. Buna hazır yeni dağı tay koyuldu. Aleykümselamı. Gelin 80 may. Mına жыйын катуу болуп атат туугандар. Чекелет салып калды, кайсы балбанда чыгып кетет көрөбүз. Исмат балбан жетелеп келатат. Жоодар балбан да экен. Жоодар балбан жар менен чапты туугандар. Esep kaldı. Esep kaldı. Esep kaldı. Tahta kaldı. Karar bırakın. Canlar balvan. Bırakıp gelin Esep. Kalkadar kaydırır. Жоодар балбан. Kimde olsa da bozdayım. Kaman kalk geldi. Мына жыйын кызып алды, кызыды. Жоодар балбан. Жардан алып түштү эле, мына бугуп алышты.
Topuk ketken'den gitmiş o. Demeyiz bile. Bir yerine gelip spormuş boğuna. S6'dan bilen. Oldu. Ben özüm çakıram. Oldu. Bak keteyiz bile bir gelmek. Ben sanarak ketken'den çakıram. Neyi sanarak ketken? Ne hazır atlar, belin tartır, жақсы kurgula. Altın kur, çay, üstüne Akçalay çay biri. Gel, Akçalay tamam bak şu. Gel. Daha tay var. Sorun bütüdür, betip almağını. Altın kurdan keyin tövme say var. Alır barıp жерге taşlayıp. Ondan keyingi sorunda kamandan alып barıp daha say biri. Bak taşlayıp. Azı altın kura ketdi. Hazırda ekspor yol kaldı. Jodar böldü. Bu taydı hazır balaga esep kılam. Biroq sen normal beri. Ol. Romit. Romit mınaca hızlı. Yo'min. Bir tay ver koyla. Kime atıyorsun? Gitmesin atıp kaldı. Altın kur tay deyilgen mına Kemal polvonda geldi. Oho, vadet. Nereden alıp geldi? Tamam ben toptu. Sen bunu hayırlı karşı topla. Sayıga Topla. Hayırlı karşı bu. Kaç bu. Kaç. Bırak şuna. Kemal balon. Kemal. Ağzında. Aylık ve bir aylık bir bilet. Altın buraya tayda kayra sayağız. Oldu. Kayradan. Oldu. Kemal balon çok dolu. Kızal balon. Kayradan taşta bir edigen. Aynen bile. Altın buraya sayağız. Aynen. Bu taşlamaya kadar bunu başına almak için ettik. Estafeta eкен. Бұл қол қадамжай қомнулағы майдан айлықметіне өткөрүлүп берилди. Polyaga çıkmasın topu. Ve toplantının nerede hata versin. Hakem olmasının Topların Federasyonu'nun prezidenti Ahmet. Şimdilerge Rahmat Oğlan Tukalacak oğlunun uygulama ulağı yetincisi Prahalasa Майдан айлықметі олады. Майдан айлықметіне өтті мына эстафета. Эстафета кетті мына Майдан айлықметіне. Жерге түшпеді деп отады. Келуші елдер. Zaman görsen beni zaman görsün. Ben ötücüyle açtım ona. Yok, oldu. Алтын құр менен талай қойылған. Ахмат балбан таштап берді. Таштап берген балбанға Nazır Ega, bir жақсы тайды, мына екі тайға bir жақсы тайды берейік медресеге. Мына зам өкіметке берейік, медресенің су үкімар рахматына дуа қылып қойсын. Беріңіздер. Ахмат балбан алтын құрды алған жоқ, албай қойды. Келгенге беріңіздер деді. Мына келіп қалды, алтын құр тай деп айтылған туғандар. Kim болса қарап та келеді. Мықтыбек пе? Başlayın. Мықтыбек балбан. Айдаркен Мықтыбек балбанына келді. Байыш балбанның баласы Мықтыбек балбан.
Ey, kimge küçtü olsa boşal alıp gelsin. Taşla. Çelge taşla, çetele sürüyor. Çetele, manzarada, çetele yine. Ahmat Polvon'la 3-cü jolap ketdi. Жерге ташлап берет экен. Кайра алып кетишти. 3-cü жолап кетти Ахмат Полвон. Кайра жерге таштап берем деди. Мына сүрүлдү келатат. Алтын кур жаман оор болду туугандар. Көк атта келатат. Көк ат. Еламан. Başlayla. Oldu. Hakkı bırakatıyor. Suriye'ler bırakatıyor. Kandıramadı. Hesap oldu. Рецепт dedim na. Bardıq судьялар рецепт dedi. Aydarkenden Elaman Polvon. Olmaz Polvon. To'xtasin Hacı'nın balası. Olmaz Polvon'un ata. Bugünkü vaktin çempiyonu. Altın Kurgaya oldu. Hurra! Elaman Polvon taşladı bunu. Ataktı. Elaman Polvon taşladı. Şu kalanda kalma. İşlerine ilgilik. Allah'ım şunlar. Kırmızı. İlk Murat'ı şampiyon. Haftasın Hacı'nın balası. Elmar Hacı'nın Murat'ı benim. Altın kurga jetkirdi. Elaman Polvon. Atanga rahmat. Eleman. Hakan'ı bir yere getir. Hava eleman. Ahmet Hacı. Baştı. Tempolayını. Ahmet gel. Oğlum. Tövbe taşla verin. Tövbe üstü 10.000 son bir torpu. Sabır kılıp durun lan. Tamam atın varmış hem ama ben taptırın. Hayda gel. Boldu falan. Hayda. Hakırkı başbayga tö. Buqa. Sarıgem'den Aziz Polvon'un adı benim. Ataktuğ Sıdık Polvon'un balası. Ravşan Polvon köye 10.000 son bir yolmazga jetkizdi. Atanızga rahmat. Saygınız kullu olsun. Evet, молодец. Ravşan Polvon akırkı Büyük Alamanlıqtın akırkı sorununa saldı. Peki Allah, bu akırlısız kaldım mı Ravşan'da? Adım hata yapma. Amin. Mına Ulaqtın ayağında bugünkü Qadamjay qowmunun kийинки жылга өткөрүп берилди. Мына Майдан айыл өкмөтүнө берилди. Майдан айыл өкмөтүнүн полвону бул жерде Исмет Абаны тааныйт экенмин. Калганыңыздарды мындай сырттан көрүшүп жүрөбүз. Кайсы бүгүнкү эми сизге сөз беребиз, полвон. Сизди көрүп жүрөбүз. Кайсы жерде өтөт? Бүгүнкү кандай деңгээлде уюштурулуп турулак? Ушул тууралуу өзүңүз бир эки сөз сүйлөп койсоңуз.
Ne deyiz endi tuğanlar? Allah razı olsun birinciden. Uşul Kadamjay qo'mining baldarga biriktirgen, başida turgan jigitlerden bardığıdan Allah razı olsun, rahmat şularga. Bu şuncha eldin başın biriktirip, mana bıyılgı yılı 6. yılı ötköz, endigi yılı 7. nasip kısa. Buyursa ırkeseni bizge berdi. Buyursa Maydan aile hükümeti biz Xudo kalasa zor kılıp, çötki kılıp ötközöz degen niyetni aldık. Buyursa endigi yılı 23 fevralda buyursa bizim Maydan aile hükümetiga barıp jaq şulaktarga katışıp oynap kelişinizlerdi sizlerdi soranabız. Xudayım tinç koyup tursa buyursa inşallah. Xudo kalasa. Oylaganday bolot bari. Nime deyiz endi bugungi uyushturgan ham o'ta yaxshi qilibdir. Ha buyursa bizden tecrübe var, Özbekistan, Tacikistan degende yerlerden var ulaqlarını çağırıp körüp otabız. Biz nasip kısa öte jogargı dengelde ötközöz degen niyetteyiz inşallah. Xudo kalasa. Elimiz, yurtubuz, akalarımız, ukalarımız bardığı qandaysa Podдержкадағы zorlarda bizim aile hükümetde bir naçar bayaqda orqaga tartmay tetiri baskan adam yok bizde Xudoga şükür. Nasip kısa barıp tamaşa qılıp kelingizler. Şunu bizden aytarız. Мынакей туугандар, майданга кезек жеттик. 2023 жыл 23 февралда Майдан айыл өкмөтүндө өтөт экен. Ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Туугандар, мына бүгүнкү Аламан улактын чемпиону, мына Раушан Палван дагы өзү дагы келип калды. Раушан Палванга дагы бир эки ооз сөз сүйлөп койсо бүгүнкү улактын өткөн тууралуу. Ассаламу алейкум. Aleyküm selam. Rahmat. Assalamu aleykum. Alış yakından kelgan mehmonlar. Ular yaxshi o'tdi, tinch, dangal bo'ldi. Alloh taolo bizga nasib qilgan oldi ketdini men tashladim. Shu menga yordam qilgan aka ukalar, do'stlar, barchaga rahmat. Sana da uka shuncha elni biriktirib, tanishtirib, tartib o'tirasың, umring uzoq bo'lsin. Rahmat uka. Мынакей куттуктоолор болуп атат. Легендарлуу Раушан Палвандын өзүнөн дагы бир эки ооз сөзгө тартып интервью алдык достор. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Ар бириңиздерге ушундай тойлорду берүү, жакшы тойлорду өткөрүү насип кылсын. Сыргак Палван Айдаркенден мында